Pa bazno s prvom pomoću za sve uzraste, od najmlađih kroz Umekar do ove obuke novom i provedbe natjecanja i imamo i osiguranje svih velikih događaja javnih, dobrosusjedske pomoći, imamo i Erasmus Plus program, projekte na kojima sudjelujemo i dosta nekih mentalne zdravlje radionice, ekološke radionice i takve stvari. Koje vještine su potrebne u volonterstvu? Pa empatija kao prvo, obzirnost je polazište svega, a onda zapravo improvizacija jako dobro dođe na terenu. S kojim izazovima se susrećete? Pa većinom te neke nenadane situacije i sve velika potražnja za aktivnosti i nedovoljno volontera zapravo, pa onda se trebamo rastegnuti. Koji su neki najvažniji događaja u kojoj se volontiramo? Pa sada smo imali dosta tih velikih osiguranja, ovih događaja javnih. To je bilo najstresnije, a meni iskreno možda najdraže i najbitnije su bili ove Erasmus projekti, gdje stvarno na nekoj internacionalnoj razini se prošire malo horizonti i dobije se uvid bolji u svijet. Koji biste savjet dali mladima koji se žele uključiti više? Apsolutno se uključite. Ako vas imalo to zanima, ako imate vremena, dođite, vidite, jer stvarno volontiranje ispunjava posao. I u kojem smjeru te vidite se volonterstvo razvijati? Pa nadam se pozitivno širiti i dalje klub mladih sa sve više aktivnosti za druženje volontera i za pomoć zajednici. To je to. Hvala vam.